Pemirsa ancang nol kasus rabies ring Denpasar nenten sida kepanggih santukan daweg warsane lintang kasus rabies mewaling limbak. Pemekas ring warsane bangkin sampun kepanggih kalih kasus rabies. Punika mawinang usaha nes penglalah nyane mangde Raja Kemargiang. Dinas Pertanian Kota Denpasar ngelaksanayang vaksinasi miwas sterilisasi hewan penular rabies magena ring parkir timur Taman Kota Lumintang. Kepala Dinas Pertanian Kota Denpasar Ana Agung Gede Bayu Brahmasta Mausang, kasus rabies saning limbak ring warsani mangkin import kis santukan wenten pergerakan anjing antar wilayah. Wenten krama sane makta asu saking Dura Denpasar. Sepatutnya nih krama inucap nguningayang ke Dinas Pertanian mangde polih vaksin. Lianan punika asu saking Dura Denpasar patut makarantina siki kantos kaliwuku ring sajoning nambakin penglalah kasus rabies. Asa punika taler kasus ring kalah ungkuran kepanggih ring Desa Pemogan miwah ring Denpasar Barat. Ngenenin pangupaya nambakin penglalah inucap baik ketandani sampun ngelaksanayang eliminasi asu sane polih kontak tur rajak ngelaksanayang vaksinasi ring wewidangan kepanggih kasus rabies. Nanging kantos mangkin durung wenten kasus rabies sane nibenin manusia ring Kota Denpasar. Pet prade wenten sane keni penglalah baik ketandani maprekanti sareng rabies center mangde polih vaksin anti rabies VAR kantos ping 3. Lianan punika ring warsane lintang wewidangan Kota Denpasar kepanggih kali likur kasus asu positif rabies. Baik ketandani sampun niagayang 500 dosis vaksin rabies gratis. Asmara Putra, Bali Pos, Nguningaya.